أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe dina ɓawon yettude o mawɗo bajjo seniɗo mo ronkata ɗum ko Allah du'anu ɓurnaɗo tagefango Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala wonɗo e lawol ɓeɗo yo Allah waɗoyge maɓɓe. Musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa fo meɗen jaaɓe yimɓe aljanna. Yo Allah yafano e mawɓe meɓen ardiɓe ɓe fo e kala ardiɓe julɓe. Yo Allah dande nde nawnare coronavirus mayɓe ɓen e muɗum yo Allah o yaafoɓe nawnuɓe yo Allah on dikkimɓe ɓe nawnare ɓe yo Allah ɓeydi waɗgol hijabe maɓɓe sonja e sohlaji e andeji ko woni ka meɗen ko Allah fo o yoni kadi o ɗo yittude yo Allah ittan en o yawi no wari ya rabbal alamin. Hara mi salmini on ka page meɗen ɗo Sa'idu Jango Dina kan ka page musidɗo meɗen karamoko meɗen Ustaz Sa'idu Sow hafizahullah wara hari me wayri natugol ɗo inchallah ko occupation ji ɗin fewno ɗo non ɓayi haray hino ufina inchallahu tanji ɗin haray hettike kadi haray ɗo inchallahu en daray hara sono be sono en waway bugagol ɗo konngol en ala yewtirde ka page ɗo inchallahu fi jogagol gandal wonɓe gaɓen haray koko yoni kono ko ballihu anni walaw aya. Hara inchallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hisim ɓewdutoɓe o page ɗo waɗa kala ko yewta ɗo e konngol fi ko ɓantata julɓe ɓen kamandake maɓɓe ñande yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wono wonɓe darde ɗen e kala feƴƴinoyɗo ɗum ɗo kadi yo Allah waɗan mo joddi mum hara ko natal jannatul firdausi laala. Hara miɗo addani on ɗo sunna kati on ko iwri ka ɓurnaɗo tagi fon on ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum woni sunna kati on ko sunna kati tawata en fof meɗen en weltoraymo sunna kati gasano woɓɓe hay anda menen mawnuɓe Konakiri ɓen ɓen anda ko woni sunna kati no gasa ustaz tigi anda ko woni sunna kati. Sunna kati on ni en fop meɗen hiɗen ufini ka cuuɗi en ala e yaltude woɓɓe fewno ɗo ni hay taƴino biyeji yehi Makka ko ton horirayno lewru suuma enen fop hara ko ton ɓe woni e horude woɓɓe no ko balɗe sappo sakkitoro ɗen waɗoyta ton woɓɓe hitande be waɗay ton jonte ɗiɗi e nder lewru suumaye heɓugol baraji umra fi on ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo umratun fi ramadan ka hajjatun ma'i wo kala waɗuɗo umra e nder lewru suumaye baraji makko hino fotawa on hajjiduɗo e am min Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam baraji ko ha ɗon. Joni noon si Allah newnari yen wawu yahoygol waɗoygol umra ka suumaye ɗo nelaɗo ɓay ko rahmatan lil alamin ko ɓe yurmede wonande tagefo ngon ɓe addani en dammugal goo kadi ɓe udditani en dammugal ma dammuɗe ka waweten heɓude baraji waɗoyɗo umra heɓen baraji hajjiduɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hara en taƴa en ƴettari visa en taƴari biye en réservari hôtel hara hiɗen ka nder cuuɗi meɗen joɗɗa ka nder suudu maɗa wondude e annuye laaɓuɗo pos Allah subhanahu wa ta'ala o itta malaika ko windanama baraji a heɓi baraji hajju timmuɗo a heɓi baraji umra timmuɗo baraji hino fota wa ɓen sahabaɓe hajjidunoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko honɗum woni on sunna kati ko honɗum woni nden moƴƴere ko juulugol subaka ha gayna sa salmini subaka on joɗoɗa nokku ka joɗiɗa ɗon ɓay fewndo kaka nder cuuɗi jantoɗa inde Allah janga alqur'an insinoɗa juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tindina sonnajo ma on ma sonnajo ma on tindinama tindina fayɓe maɓen ma fayɓe maɓen tindinama tindina golloɓe maɓen ma golloɓe maɓen tindinama ha nange ngen fuɗa. Si nange ngen fuɗi ɓeydita yeru embere 15 à 20 minutes e hoore leer waɗa ɗon ga calendrier immoɗa juula darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi ma darɗe jeego ma darɗe jeetati walluha. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala waɗuɗo ɗum ɗo baraji makko hino fotawa wa baraji hajju timmuɗo subhanallah. Hiɗon andi noon baraji hajji timmuɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki alhajjul mabrur hajju jaɓaɗo laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajju jaɓaɗo ala hay hunde ko Allah wowma yoɓirde ɗum ɗon sina natal aljanna.
ya subhanallah. Jon non ɗo a yahari Mina, a yahari Arafa, a yahari Muzdalifa, a yahari jamo yarade, a wango yaki ka suudu Kaaba, a yahari Safa e Marwa, a fembo yaki hay e hunde heɓa ɗi baraji ɗo hara a tuuri ka suudu ma a wondi e ɓeygore ma ko a tranquille. A dépensari 1000 euros ma 10 000 euros fi yawgol umra, a dépensari 5 000 euros ma 6 000 euros fi yawgol hajju. O windanama ɗi baraji ɗo hara hiɗa jooɗi ka suudu ma. Musidɓe julɓe tedduɓe, sunna kati ɓuray o moƴƴere welde heɓude fi ɓuray ɗum ɗon. Wallahi summa wallahi, goɗɗo e men no jooɗo ɓaawo Facebook ma ɓaawo YouTube ma ñu'ugol goɗɗo leere goto leere ɗiɗi. Hakkunde noon ka salminɗa subaka on, ko ɓuri hewde ɗo e nangue ngen fuɗo on tawi ko leere goto e feccere woni ɗon. Joni noon an waɗa leere ɗiɗi ma ɗum leere goto e feccere on ɓeyda ɗon 15 minutes. Haray hande kadi a heɓi ɗi baraji ɗo. Si a waɗi ñande be ñande hiɗa mari ɗi baraji ɗo. Na e deynugol ka suumaye ɗo tum tentinino ngari ka suumaye ɗo, par ce que ka suumaye ɗo baraji ɗin ko dubulteɗi, ko multipliéteɗi. Kala ko heɓaynoɗa 10 si tawi hina suumaye ka suumaye ɗo a heɓay 90. Joni noon bi ma'ana harayɗa mari baraji wa hajjiduɗo e nelaɗo sallallah alih sallam nde laabi 90. Musidɓe julɓe nden haysi ko ñallal gotal heɓuɗa ɗum. Imagine ɗon joni si tawi e nder balɗe 30 suumayeɗen ma balɗe 29 suumayeɗen ñande be ñande a heɓi ɗum ɗo. Haray no woodi ka ɓernde nden walto, haray compte ma on o heewi. Hay si tawi a golloyaari joni ɓay en fof hiɗen konfini ka cuuɗi, compte on o ɗoyitorike to revenu on, kono andu compte ma on ko Allah subhanahu wa taala o heewi. Fi honnum andita faggitike bakkatuji, hiɗen ñamude ga riba anduɗen en anda, hiɗen darude ko dagi e ko harmi anduɗen en anda, yiɗuɗen en yiɗa. Hiɗen ñamude ñameteji ko dagi e ko harmi anduɗen en anda, yiɗuɗen en yiɗa. Ɓinguli men no yalta no yaltiri wo hiɗen yiɗi ma en yiɗa. Fayɓe men no yalta no yaltiri wo yiɗuɗen en yiɗa. Hino jangoya ka jangoyi wo, no jannaɓe ko jannoyi wo kadi. Ɗiɗo fop hiɗen jooɗi e leyɗe ka tawata ka hananoka jooɗeɗe. Joni noon ɗum ɗo ko bakkatu cenɗe goo. Joni noon Allah inni golle ɗen ko peesoyteɗe yawmal qiyama. Si tawi e nder lewru suuma e balɗe 30 Allah newnanima ɗum ɗo, ko wallahi summa wallahi o jaɓanima ɗum ɗo kadi wondude e anniyema laaɓuɗo pos, wallahi haray compte ma on mbuyi heɓi keton. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah yoɓi en koye fof meɗen ko ɓuri moƴƴude e joddi. Yo Allah newnana on fof moɗon wowgol waɗugol ngal gollal ɗo. Ɗo ko fi sunna kati on. Amma huntari ndin mami inna ɗum non suguli on, wandi ko yondigi sullo ha gayna si huntoyo no. Sugal ɗimmo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addani en kadi ko honɗum. Min wo onon ɓe on beɗa ndaare ɗo fof wa jazakumullahu khairan. E ndaaro yeyɓe nde yewtere ɗo fop ala hay goto e meɗen sina hino faala galle ka aljanna. Hay siko gotum pet yo Allah okku en kom. Hay si tawi ka ley jimbe yo Allah okku en. Yo dando e yiite jahannama o okka en aljanna. Allah inni faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Kala mo Allah hon dando yiite jahannama o naadi mo aljanna gomɗi haray o malama. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan gurna ngaduna ɗan wonari so wona hodo hun dakamme hun janfoto kun hoday kun. Hande ndaare wonnoɗo président seni wonɗo sabu yimɓe wara, yimɓe bonnana, yimɓe sunna, yimɓe hoyna. Hande o walike o wonti ka nder leydi. Yo Allah taw hara battane meɗen hina sifaɗe battane ɗo. Ko honɗum no woni hande kadi suguli on. Yo Allah okka en fof galle ka aljanna. A heɓay ɗon kadi galle ka aljanna hara ittari buyi, hara kutari ma buyi. Ko honɗum woni ɗum? Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ay hiɓe yiɗani en moƴƴere nden. Ɓe maaki honno wo kullu ummati mofti an en fop yadkhuluna aljanna. Wo en fop en natoye aljanna illa man aba. Wo sina on saliɗo. Sabaɓe fof ngalli. Ɓeni o man ya aba ya rasulallah. Ene ko hombo saloto natoygol aljanna? Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki. Man ata'ani, kala on ɗoftila jokki ko mi addi kon, dakhala aljanna. O natay aljanna, yo Allah naden aljanna. Wa man asani, kala on yeddoɗolan sali waɗugol ko mi wi kon, faqad aba. O haray ko kanko sali. Ɓe nari o natata aljanna. Ɓe ni haray non kanko sali. Jon non jokkemɓe e kumpihu wonkun arde ɗo, ndaren si kun naɓata en aljanna. Ko honɗum woni ɗum? Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki.
wo kala wo e moɗon ruƴƴanɗo Allah nafanɗo Allah darɗe 12 e nder nyallal Allah mahanayi mo galle ka nder aljanna ko funi 12 raka'a par jour Allah mahanima galle ka aljanna kono heɓirta ɗen 12 raka'aje ruƴƴa darɗe 2 ko adi a juulude subaka ruƴƴa darɗe 4 ko adi a juulude fana woni 6 bimana juula 2 salmina immoɗa juula 2 salmina si immoɗa non darnana fana on juula ɗon woni 6 si a salmini fana on a gayni wadde zicre ma on juula darɗe 2 woni jelu 8 si a salminoyi futuro on ruƴƴa darɗe 2 woni 10 si a salmini geeƴe ɗen ruƴƴa darɗe 2 woni 12 ko ɗeɗo woni rawatibje ɗen ko ɗeɗo ɓe maaki kala duumiɗo e ɗeɗo nyande be nyande andu Allah waɗanima suudu ko aljanna ko sullare ndin ni en heɓi sunna kati on en heɓi kadi sullare ndin ko enen hande kadi ndarata sita hiɗe yiɗi galle ka aljanna hiɗe yiɗi heɓgol baraji hajji e umar haray koye wakkilo no gasa non goɗɗo landitoyo Ustaz Said o ina Abdallah wowli ton kono ɓe wowlari fi alansara on ɗum non ko feere jum fi alansara on nelaɗo addi moƴƴere spécial fi alansara pet ɓe maaki on ɗum wo rahimallahu imra'an mi toriki Allah yo Allah on yurme neɗɗo hombo salla 4 qabla al asri kala on juuluɗo darɗe 4 naafi darɗe 4 ko adi o juulude alansara juula 2 salmina juula 2 salmina simmoɗa non darna alansara wo Allah yo tippi yurmede ma ko Allah tori ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yo nelaɗo tori yo Allah tippi yurmede kala on naafuɗo darɗe 4 ko adi o juulde alansara simi waɗi mi heɓay siko an kadi waɗi a heɓay kala waɗɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko toranima tu a nelaɗo ko jaaboto ɗum musidɓe waɗe si tawi coronavirus ari hi ngofinike ka cuuɗi no woni ka profitire salli goɗa law eɓɓana no montor on noddiniri no leere o yoniri immoɗa kisan ruƴƴa 2 salmina ruƴƴa 2 salmina si immoɗa non hande kadi no an e ɓeygore ma nden fof waɗon julde jama kamɓe kadi lerɗinaɓe yoɓe waɗu sifa muɗum andu Allah on tippina yurmede maɗa mi sakkitora hon ɗum no gosa goɗɗo lando ka futuro on wowlaka ado futuro on ma ado geeƴe on ɗon kadi ko spécial feere jon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki bayna kulli azanayni salatun no hakkunde kala noddinanduji 2 julde bi maana si futuro on noddinanama ɗo yo darne ko ɗum woni azanayni noddinanduji ɗin 2 ɗon si noddinama ado darnede ruƴƴu darɗe 2 ɓe maaki ɗon non liman sha'a ko wonande kala on faalaɗo ka futuro amma non siko yewɗo ka juulirde ɗum andi haray ko be o ruƴƴa ɗen ɗon musidɓe julɓe tedduɓe na juutingol haray ko innugol ɗon tun ko honno mi wayrani ka page ga na salagol ko angal tan on joni non inchallahu tan suufi zaman hino woodi coronavirus no inni e wonu ka suudu hiɗen goni ka cuuɗi ɓay non e woni ka cuuɗi tan perdin tanji ɗin tum ɓaawo Facebook ko foti si en jotto Facebook hara ko ndarugo sifa ɗi yewtereji ɗo docteur en ustaji en no iwrude cenɗe ɗen fuu groupe aji ɗi machallahu page ji ɗin hino wakkila mi toriki Allah yo Allah yoɓu kala uddituɗo page fino l'islamu famora kala ka o wawi wonde hoore adnan ko ɓuri moƴƴude e jotti haray enen daroɓe ɓen e enen wajoteɓe ɓen kala ka inneɗa ya waɗu yewtere fi l'islam waɗir li wajhillah a anda ko yewtere honde woni ko waɗata ma anda ko ceernojo hommo woni ko darata heɗoɗa ɗum wawa wonde saabu ko ittuma e ko boni naɓuma ko moƴƴi ma ko tawɗoma ko moƴƴi ɗon o ɓurtuma sembinde ko moƴƴi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu har ko sabi Allah mi waɗiri waɗa ka mandaki am moƴƴa nyande surroɓe arti mi toriki Allah wono wonɓe darde e feƴƴude ɓe yewtere ɗo fop onon kadi yo Allah on kafidu en moƴƴere nde ya rabbal alamin mi toriki rabbul ibad on yo Allah on tawnu en suumaye so tawni en yo Allah okka en cellal feere e fiira e ko nyamete no waweten horiri suumaye mi toriki Allah sen hori kadi kanko jaɓowo on yo jaɓan en kadi o waɗana en ka bonata ton ha nyande tawoyɗenmo mi toriki Allah wonduɓe e nawnaje ɓen tawata ɓe wawata horugol hara ko etugol yo Allah on joni tuɓe cellal maɓɓe okka ɓe baraji wastayi hara ɓe horuno mi toriki rabbul ibadi on sonjaji e soholaji e andeji e probléme ji ko woni e hoore julɓe ɓen fop e hoore aduna on kala ko on di wawi wonde kala ko on tigi mapori kala ko sonjimo ka ɓernde Allah no wawi ittude ɗum mberu kun faya kun yo Allah ittan on tigi tentini
sonja ko woni kon e hoore ɓiɓɓe lagine. Yo Allah solnan en, yo Allah solnan ɓiɓɓe lagine e kala ka julɗo wona e sonjede. Yo Allah jonnitu en ɗe juulirdaji meɗen, ya Allah udditan en Makka e Madina. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن كورونا فيروس ومن سيء الأسقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. yo Allah yoɓɓurko ɓuri moƴƴude e joddi kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo tentini jooma paaso on. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.